Glorious Betondo akashemezebwa abana mukaga bojo batano hamwe no mwishomwe ari akatano rw'umuhanda g'umusharaba kandenda ekaba yasya amezi umushanju ngata ya West twatayiro mukazogu ahore Innocence Hospital mu Rembo Rwambarara okutera tochi embero kuyabire riyo mukutandika kagenda kabandi bacyara unagira inda yahisa amezi nasha yagira ngo kuyanteganisa so nagira naza kureba specialist gynecologist ubaze ndebe ubanda doctor ubangambire ndebe ko namureba yareba enda etari mu biteka burungi yareba abana bagizira abana mukaga kwiyabarebire yatereza medication ende yamenyenda kurugamu tiyarugamu tatanika medication akayikira kuzara ogu yatugambira ngo family yabo tere hari no kuzara abana barengera omwe kabarenyiza bakabare haro anti wanje akazara abana bashaka benyine last born week hari n'abana babiri so ngira ninye ndambiro kubanza kuzara abana mukaga no bukirano kiriti arabari kunya abazire kurengo mwe Glorious kuyabuze ubwo kwayetebekanise kureberera abana ba ibintu byo yatugambira ninza ko ebintu byo kuraba muri bingi oya ninza kugeza kuko muzire ne preparing ngezeho ko muzire bene ekirandeme ni iki nimbuza abasha noreba umuzire nozara umwana umwe ine kumurebera ine ku yakoro ayine kusoma bene bya etago byabana n'umubima wakati azingwa abana mukaga rutwemwe ntekateka ni kugeza nko musiza na family yanje kamwe nka family yanje nayinza guma mbatemereho akinhereza abana banje nabo ndebwe nabo babaho abo kuba nabo tubine bakira bato tubine kibakwasize kugira ngo babasa kwebasa. Dr. Michael Chiwaryanga omushaho w'abana hirware yahore Innocence Hospital kandi omwe abazari so mukazogu yatugambira aberera abo kubazirwe kazara bine 33 weeks and 3 days konka kilo zabo wakuzigerageza no mwana wakubira 33 weeks ogwe aba bari ni bacheho abo kubamba sharinga kilo gomwana umezi yakubira ine konka kurugira abashaha baba twerize abazarise buzima bakarize nko kuba kubasa abana babatenza bari mu kilo nungi bana bari abavu 1 kilo then ni babiri abari hansi ya 1 kilo kuyabuzubwa yaba baratunjiro mukazo nkogu Dr. Chiwaryanga yatugambira ati hano iyo muri Nyamitanga kibaru y'abana niyo kesi yo kubanza kutunga abana mukaga ari tubire twatungireho binamezi nkana n'ingatano bakabari abana batano konka at least bona bari bakaragamu bakura n'abatu n'amasongo bazakura yagira ngo nkabashaho nibija korekera kubasika kureba ngo abana aba bakuraje no bunyina ratungo buzubo mu kubonsya nkwenga mo kwegamba ngo ruhanga takwecho takubasa buzima ntamya nyina wabo naza kugezaho konka to expecting naza kutungo buremezo mu kubonsya abana batano n'umuziro mwe nibaza kumonko of course konka ntamya tuza kuteka ho byo bona kureka ngo bakuraje bajya kurungi hariho kabashaho recommendations z'isukora kureka ngo buri omwe yari yihuta kandi yakora kurungi konka expecting ngo mu kumonka nibaza kugira ngo nabo buremezo kuba nibingi ogu yashaba abantu bona bakubasa kubane benda kuhwera family okubashyikirira hirwari yahore Innocence Hospital mu Rembo Rwambarara Adolf Ayireka Tayari West Agenshonga